Učimo arminijan. Tema lekcije, kuhinjski pribor. Apse, Tanjur. aman, Zdjela. bajak, Šalica. gavat, Šalica za kavu. apake bajak, Čaša. pnak, Tanjurić. patarakah, Vilica. gdal, Žlica. tej gdal, Čajna žličica. čaši gdal, Jušna žlica. danak, Nož. karagi danak, Nož za maslac. zogikner, Štapići za jelo. anzerocik, Salveta. apsei takdir, Podložak za tanjur. sproc, Stolnjak. kaca, Lonac. tava, Tava. tapak, Tava za pijarženje. pokrkaca, Lončić. kaparić, Poklopac. tejnik, Čajnik. tejaman, Čajnik za čaj. sapor, Vrč. skuteh, Pladanj. matucman aman, Zdjela za posluživanje. matucman gdal, Žlica za posluživanje. ketratelu, tahtak, Daska za rezanje. kerevahanić, Gulilica. kerić, Ribež. harić, Pjenjača. tijak, Lopatica. šerep, Kutlača. akcan, Kuhinjske hvataljke. čapić bajak, Mjerna čaša. čapić gdal, Mjerna žlica. kamić, Cjedilo. mah,
Sito. Tăhman tertik. Lim za pečenje. Tăhmanaman. Posuda za pečenje. Harnamanaman. Zdjela za miješanje. Grtnak. Valjak za tijesto. Đeroci zrnoc. Kuhinjska rukavica. Goknoc. Pregača. Hohanocain srpić. Kuhinjska krpa. Agaman. Soljenka. Păgăpegaman. Paprenka. Banka. Staklenka. Pahacoi bacić. Otvarač za konzerve. Šeši bacić. Otvarač za boce. Matucman gdal. Sproc. Banka. Želite li zauvijek zapamtiti ove riječi? Posjetite FlashcardsLuna, kam i vježbajte ovaj i tisuće drugih špilova potpuno besplatno. Poveznica je u opisu.